Pozdrav ljudi. Evo kupio sam novi cikluar. Evo ga, izvukao sam ga iz kutije. Kada sam kupovao ovaj cikluar, onda sam se dvoumio između ovoga i onog prvog skupljeg. Dakle, isto Professional, samo prvi skuplji po redu koji je bio. Znači, ovaj ima oznaku GTS 254, a onaj skuplji koji sam gledao ima oznaku GTS 635-216. Bitna razlika između ovog, to je zašto sam se odlučio. Prvo bila cijena, što je ovaj košta oko 300 eura, dok onaj skuplji je nešto malo manje od 500 eura, nekih 460 do 500 eura, kako u kojem dućanu. Dakle, bitna razlika je, ovaj ima 1000 vata, dok onaj skuplji ima, ovaj ima 1800 vata, a skuplji ima 1600 vata. Dakle, ovaj tu je jači za 200 vata. Prednost je onog drugoga je što ima brzinu okretaja 5500 okretaja u minuti, a ovaj ima 4300. Prednost ovoga je što ima veću ploču reznu od 254 mm, dok onaj skuplji ima 216. S tim moj može onda prerezati drvo od 80 mm, a onaj skuplji od 70. Te je ova tu širina, znači od ovdje koju dasku možete unutra ugurati u ovaj tu prostor. Kod mene je 545 mm, a onaj skuplji je 635. Ovaj je težak 24 kg, a onaj skuplji je težak 22 kg, znači ovaj 2 kg skuplje. Onaj skuplji dolazi bez nogica, znači samo ovako, dok sa ovim sam dobio i ove nogice, još zapakirane, njih neću odpakiravati, ostaće ovako, znači savinuti profili. Ovdje su došle gumice, to ide na dno nogica, gornji štitnik, znači do onoga kontra udara, i ova letvica, daskica za guranje prilikom rezanja. Da, znači, ovog ću koristiti bez nogica. Znači, kada bi oduzeli kilažu tih nogica, tamo su negdje iste težine. S tim da se on može zavidati, ima ovdje rupu. Znači, u neki stol na gradilištu možete ga fiksirati na neki radni drveni stol. Tako bude onda prenosni. Znači, 20 kg je težak. Znači, ima ovo za pomicanje. Ovdje se zaključava taj dio. Znači, samo se ovo potegne dolje i sad je to jako fiksno i to dosta dobro drži. Mjere ima u inčima i u milimetrima. Ovo se izvlači van i stavlja se u ovaj rup. To je ako režete nešto pod kutem, glavno ovaj kutnik. Kasnije ću sad teško s tim rukom. Dakle, ovdje od ispod možemo ga ovdje zaključati.
Dakle, ovo se prebacuje na drugu stranu. I onda možemo regulirati kut gornje ploče. Vratit ću na nulu. Ovo i zaključam. To je zaključano. Ovo tu je za dignuti i spustiti ploču. Ovdje se gasi osigurač, to je termička zaštita, trpi paljenje i s ovim se gasi. Ovdje u radu možete samo ovo se stisne rukom, nogom, šta god pri ruci. U principu dobra stvar da je velika ploča i možete lagano, brzo ugasiti. Okrenut ću ga naopako da vidite kako izgleda od ispod. Dakle, dosta ima plastike, perforirana plastika s ovim utvorima da dobije na čvrstini. Motorić, zupčanici plastični. Za moje potrebe, pošto imam i jači cirkular, ovaj će mi dobro doći jer je praktički lagan, prijenosan. I što na starom cirkularu nemam je da se može pomicat kut, rezat i da mogu podesiti veličinu, to jest dubinu reza. Na primjer, začinu dasku. Dakle, u ovome govorim za dubinu reza. Tipa ako želite raditi falc, da napravite na pola daske utor, to je onaj V preklop, to je L preklop. U tom slučaju podesite da vam vrh noža dođe na pola debljine daske i možete raditi. Znači jedno se odreže ovako, drugi put na kant i dobijete žlijep da bi napravili nešto kao brodski pod. S dasku utor i pero. Dakle, podešavanje je ovo tu. Ovo je u principu i dobro. Znači da vrh ovoga tu dijela izađe van daske. Još ću malo dignuti, znači na ovaj dio se podešava. Evo ga. Ovo bi bila ok visina za rezanje. Sada ima najjaču snagu cirkular. S ove strane imamo ove dvije uške, to je za namotavanje kabla. Sa druge strane ima tu nekih utora, znači ovaj ovdje utor je da se ubaci ova prvo ćemo izvući van. Dakle, ova nam služi za gornju dasku prilikom rezanja. Znači ovo i gurnemo dasku do kraja, da ne idemo rukom blizu noža. I za njezino odlaganje možemo iskoristiti ovaj predviđeni prostor. Dakle, to ide ovako. Ovo ovdje ručica, znači kada ovo otvorim, sada mogu potegnuti ovu ploču van. Ovo i onda zaključamo. Sada smo dobili dodatan prostor. Ovo se isto skida. Može se i pomicati. Otključam.
Meni će biti dovoljan, vjerojatno na ovoj širini, neće imati potrebe da ga proširavam. To je to u principu, ostalo još za montirati. Ovo što dolazi gore na vrh. I još ima tu nekih dijelova. Da, za kontra udar, supirat, to su ovi zubi, to ćemo isto namontirati. A ove gumene podloške, to ide na dno nogu, to neću stavljati. Jer mi noge neće trebati. Evo, napravit ćemo jedno probno rezanje. Dakle, još nisam pokazao ovo sa zadnje strane. Malo mi tjesno u radioni. Dakle, ovo je izlaz za usisavač. Dakle, ovdje se može ubaciti crijevo od usisavača. Vezano za podešavanje ovog za da drži distancu. Dakle, princip je jednostavan. To ćemo najlakše napraviti da izmjerimo, znači ovdje. Iako imamo ovdje mjere, ja sam navikao na ovaj dio, znači izmjeri se ovdje. Prvo se otvori ova kopča. Ja sam sad podesio, pa ne ponavljam ponovo. Ovo se otvori, onda on labav. Znači stavim ovdje na željenu dimenziju. I to isto moram provjeriti obavezno i na zadnjem nožu. Dakle ovdje, gdje zadnji nož reže. Kada se postavi u ravninu, znači lijeva i desna strana, onda se preklopi i onda on ostane fiksno. Ne znam koliko se vidi, ovdje je jedan vijak. Probat ću ga izuštriti. Dakle, ovo je vijak na oprugu i on osigurava da ovdje ne ispadne iz žljeba. Ali on je pomičan, a kada se tamo ona kočnica stisne dolje, onda ovo postane jako čvrsto. Dakle, više se ne može pomaknuti lijevo desno. Hoću reći da ne može se samo ovdje podesiti na željenu dimenziju i da smo sigurni da je na donjem kraju to isto. I praktički ovdje se fiksira, to jest kada je i labavo, onaj dio može malo šetati. Tako treba provjeriti na početku lista, na kraju lista da je ista dimenzija i onda zakočimo i onda je 100% fiksno. I ovo je dobro napravljeno. Eto ga, idem isprobati odrezati jednu dasku. Dakle, imamo ovaj brudski pot. Želim skinuti ovaj falc sa strane. Dakle, želim da mi bude bez ovoga. Tako da ću otpiliti ovaj tu komad. Dakle, točno uz ovo ću rezati cijelu dužinu. Malo je tjesno u radionici, ali nekako ću uspjeti izrezati. Ajmo to raspiliti. Detalje o ovom ciklaru ću ispisati na ekranu. Ćete vidjeti sada. A za detaljni video izrade vrata, dakle vrata, jednostavno vrata za šupu, to su ova vrata, možete vidjeti na ovom linku gore u desnom uglu, gornjem desnom uglu. Idem probati upaliti stroj.
Rez je veoma ravan i gladak. Eto, to bi to bilo vezano za cirkularić. Sad idemo pospajati ova vrata, da nam to prašiti, pospajati i prefarbati vrata. Ako vam se video svidio, zapratite kanal. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav!